po najamstvu išli, tuđe stoke čuvali. Tako ste živjeli, a? Tako smo živjeli. Ali Allah Đelešanu pomaže. Jesu stari išli za prodaju drve u Novi Pazar, ali kako su živjeli tako? Jesu išli u Novi Pazar? Jesu. Da prodaju nešto? Jesu. Svak čas, a? Oni su Rahmeti Mustafa, Rahmeti Medo i moj otac pričaju. Hajris. Ono ranije, Hadžija zna, oni put nije imalo plugova da se ore zemlja, nego su sekirama pravili neka rala, pa su to nosili u pozarite prodavali. Tako su. Tako da bi neki dinar zaradili. A jeste znali Meho Novalić i Dželila ga tamo u Novi Pazar? Jesam ja znao. Vi ste znali, a stariji? A? Stariji, Mustafa, Hajris, vaš otac. Jesu, oni kako svi su znali, jel? Oni su išli, dolazili. Jesu. Boga mi ranije se to obilazilo, već zna Hadžija. Ranije i mi, koliko smo se bolje obilazili, što kažu zlo, dobro, i oni kod nas i mi kod njih tamo. Ali to je više ne ostali, ja? Zapostavljeno više, niko s nikim. Sve to za tim dinarom. Onaput je bilo ono vreme onako. Nije imalo ni Nemačke, ni Švajcarske, ni Austrije, ni Holandije, ni Belgije, nije imalo ništa. Nego koliko nas je imalo, svi smo bili tu. Nije imalo ni televizora da se Nije zamejalo. imalo ni radio, ni televizora, ni struje, nije imalo. Ni struje, ni televizora, ni radiona, ni niđe ništa. Zato se išto i dolazilo. I imali smo vremena da se posjećujemo, da odemo, mi bi došli u Golo brdo svi, koliko nas ima u Golo brdo, pa bi po heftu dana kod njih sedeli, noćijevali, 7-8 dana bi noćijevali kod njih. Tamo, otidi pako do noga, pako do noga, pako do noga, pa iz Golog brdo otidi u Malevce. Kod Aka, kod Tonija, otidu u Malevce. Bejto je bio tamo, u Malevce, je li Bejto? Jes. Po 5-6 ljudi. Ili oni tako dođi kod nas u Sebečevo, ali to smo imali vremena, bili smo svi tu. Mogli smo da se posjećujemo. A danas tvoj sin nema vremena dođe kod tebe. Sve je to otišlo po svijetu, on nema vremena da dođe kod tebe, a ne da dođe kod mene ili dođe kod onoga ili kod onoga. I to je situacija. Situacija je promijenjena. On stavio familiju u Nemačku, a dođe kod nas na Bajnu. Naš sin. Samu familiju, ženu i djecu, a on dođe kod nas na Bajnu. A ja ti kažem, ima preokupiranje. To nema slučaj. Ono je sramota da se fali, ali onako ga sina ne veruje. To nema slučaj. Allah da bi ga sačuvao. Veruje se on za Bajram. Evo kad je Bajram. On ostavi tamo i ženu i djecu. On stigne dan, dva prije Bajrama ovdje da bude sa nama. Po Bajramu se vraća tamo. To je najedana, oni dvojica. Boga mi su oni drugčiji. Pa ja sam... Pa ne shvatio da je hakikatlje. Dobri i oni. Situacija je taka. Ti znaš, ti si bio tamo. Obilazu. Ti si bio u Nemačku, tamo se penzionistao. Tamo sam se ja i penzionistao. Ti već priča, Hamdi, radili ste zajedno, Hamdija nam priča. Da, jesmo, mi smo dosta radili zajedno. Ti bi došao, ti ne da gazda. Gazda ne trga tvoju situaciju na ogledanje govu. Hoće on da mu ti radiš, hoće on da te koristi i ne može da ide. I to je sad situacija, sad se skoro ti radnici i ne pitaju, no kad ga puštaju, ide kući. Hvala, za ove moje mora da dođe kad guju. Jer oni ne radu. Ovaj sin najstariji drži firmu tamo. Ima firmu koju građe. A? Koju firmu? Građevinsku. Građevinsku, radnike drži. Kad god ko hoće, on može. Za to nije problem. Pa to je, ali to je rijetko. Nema jedna noje To je rijetko. Evo,
ujutro je stigao i odmah je došao ovdje kod nas. Majku da vodi na more. Rekao, onako mora neki gdje je Boga mi, ja ne mogu ništa. Ja Bog nam go Ja stavim ne samo. branim. Ona, Boga mi on bon, ja ne smijem da ga stavim. Ja Boga mi ne mogu, ja. Pa, babo, ja sam došao za to Nešto da da vidje. odemo na more, da je povedem jednu Da- heftu 10 Da dana. se ja, da sam mjela ne. Ako more budu. Pa i tebe More, niko kako gleda, ću ja ostaviti sam tebe? majku. Ne more Ispravno, vam. ispravno, ispravno. Šta ću? Dobro su, hvala Allahu, Hadžije, ja sam sa svima stvarno zadovoljan. Hvala Bogu. Šuti. Evo, on ima više od 16-17 godina držu ljude. S ovim srednjim zajedno to držu. Nikad u životu jedan za drugo više da ostavi para nema, nego to što zaradu dinar u dinar podelju jednako. Ma ja, Dobro je to, dobro. žurtaci. Prvo je ova srednji držao ljude jedno 5 godina, pa je poslije preuzeo ova starija. Hvala Allahu, dosad Dobro, sve. Hvala Bogu. lijepo se slažu. Oba dvica kupili kuće tamo, tamo mi se djeca školuju. A u koji mjestu, u koji grad? Oni su u Osterhagen. Osterhagen. To je, Izvini, koliko kuća ste imali tamo u Goloburda od Sulejmanovića? u Golobrdu, Allaha mi to je više nema ih. Nema više, a ta put koliko ste imali? Pa i malo ovako. Naroda i kuća, Ne mogu poći. Imalo je Rahmetića Milivije 2, 3. I Medova 1, 4. I nas, braće, 3, 8. I Bekine i Rahmetli Svetova 10 kuća. 10 Jer kuća, nigdje 10 niste. kuća ste tu 10 bili. kuća, a sad nema, A da to ja imala Nijedno, gotovo, samo ono, vaše, Ivan bio vaše. je ovdje van. onamo gdje ste bili, onoga Popio si, Smajna, kako? naša kuća, zatim i onaj Samo dvojica. Ne u budemo. Poreću Nada, Na jugu. Na jugu. Da ja ću. nema Boga, Paška se tu Ne ostali, ja. nema. Tako to sve. Jeste bili ponekad u Piskopovce u Sebečevo? A da ja sam znao, Stari gdje Boga, vreme. ja sam, ranije sam mi dolazili redovno. Svi ste kod njih, išli i dolazili su. I oni kod nas i vi kod njih. Jako bi bila svadba, ako bi bilo šta, rado, žalost. to je- Pamtiš li koliko kuća su imali Novolići tamo u Piskopovce i u Ne znam, Kanović? Boga mi on tamo. U Piskopovce. Aha, Verujem da znam. sad nema nikog, Kao ne? ono najprije, ja znam, Rahmetli su Hajde, drugu budem ti kuću. vidjeti. Aha, Jer u Sebećima dole bile vaša kuća, Jusova kuća, Ferhatova, ja. Jeratova kuća, Ja, pamću. Zajednako su Ali ovo, živjeli. Aljova kuća. Jes. A ona Anton je davno otišao, ja ne 57. vjerujem da je godine je otišao moj otac. Ne, on nije tu imao kuću. Znam, znam. Samo malo kuću imao, pa poslije Jeste, on je davno otišao, ja slabi pamtim kad je otišao, davno. 57. godine je otišao. A? 57. godine. Davno je. Da, Davno, Bogu. A budem, a budite malo. Malo ćemo Možda uzeti. nije sve davno to se Boga. Hvala što ste govorili, dosta mi za mene.